I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jednu novu moto avanturu vašeg omiljenog kanala s Motorevije. Danas se ne vozimo po našem kraju, već prelazimo granicu. Krećemo na put od 100 kilometara prema Bosni i Hercegovini. Naš današnji cilj je grad Tuzla, ali ne idemo tamo zbog običnog odmora. Vodimo vas na mjesto koje zovu Balkanski Maldivi. Jedina slana jezera u cijeloj Europi. Tako da, ako želite da mi se pridružite, spakujte opremu, smjestite se udobno, jer danas zajedno prelazimo rijeku Drinu, hvatamo najbolje drumske krivine i idemo da provjerimo da li Panonska jezera zaista vrede ove vožnje. Krećemo! Evo, lagano približavamo se graničnom prelazu Trbušnica, to jest Šepak sa druge strane Drine. Na moje veliko iznenađenje danas nema gužve na ovoj strani, obično nedeljom, pošto danas je i praznik, a ujedno i nedelja, uvijek ima gužve, tako da ćemo regularno stati ovdje u red i sačekati da nam službenik provjeri dokumenta. Od dokumenta naravno za Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu potrebna vam je samo lična karta ili pasoš, također i saobraćajna dozvola od vašeg vozila. Evo, kontrola je bila rutinska. Ja obično praktikujem da stanem sa strane gdje je prolaz za kamione i autobuse, i onda tu stanem, skinem kacigu, priđem i dam dokumente. Evo i na ovoj drugoj strani također rutinska kontrola. Sada ćemo sipati gorivo. Ovdje sipamo na Nisu u Republici Srpskoj. Ja imam čak i njihovu karticu za gorivo, ali sam je danas zaboravio. Ono što treba da znate jeste da se ovdje na Nisu može samo platiti gotovinom. Kartice ne mogu. Sad ja nešto ni ne pratim ta politička dešavanja, ali otkad su sankcije uvedene nisu, ne znam kako je kod nas u Srbiji, uglavnom ovdje u Republici Srpskoj samo gotovinom može da se plati. 6 litara je prekinulo. Da vidimo sad koliko će stati maksimalno. Eto ga do čepa. To je to, 9,18, 27,45 maraka. Ovdje je 2,99 km. Pošto se već ovdje pravi gužva, da ja pomerim motor, pa ćemo da idemo na kasu da platimo. Izvini, pomerio sam se samo zbog gužve. Hvala, izvinite na gužvi. Gorivo smo nasuli, samo da restartujemo ovdje kilometražu. Evo i trubači su stigli ovdje na pumpu, tako da je na pumpi nastalo čitavo opšte narodno veselje. Evo, malo da uživate u kadrovima. A mi nastavljamo dalje. Put Tuzle. Pratite ograničenja, poštujte ograničenja. Ovdje ima dosta i kamera i često policija zna da stoji pored puta. Čini mi se mnogo češće nego kod nas. Evo, ovdje ima kamera
To je dve kamere snimaju i sa jedne i sa druge strane, tako da pazite, tu je 60 ograničenje. Evo nas ljudi, ulazimo u Karakaj. Na nekoliko kilometara od Zvornika. Evo sad ovdje ima tabla Tuzla i Doboj desno, samo da se ne zbunite, u stvari dole i piše nekih 250 metara do skretanja, pošto često mnogo njih skrene odmah tu desno. Evo ovdje desno. Jako lepa priroda ovdje, sad kad počnete da se penjete uz Kalesiju, kvalitetan asfalt, širok put, a ceo put ide kroz šumu. Evo ovdje sad imate uspon 10%. Već smo na 35. kilometru od pumpe, a 10. kilometru od skretanja za Tuzlu. Sad dok smo se vozili primijetio sam malo, bacio sam pogled na cijene goriva ovamo, sada kažem dalje kako ide se prema Federaciji. Nešto je povoljnije za nekih 4 do 5 feninga po litri, gledao sam benzin, ali ništa drastično. Ovdje sad malo kako se spuštate sa ovog prevoja, malo je lošiji put, tako da povedite računa. Evo sad je ovdje ispred jedan kamion, malo i on pravi gužvu. Sad ćemo samo da vidimo da li možemo da ga vešto izbjegnemo. Evo ovdje sad je čuvena pijaca u Memićima. Velika je gužva, inače ova pijaca radi svake nedjelje. Evo sad ovdje imate kružni tok, idete na drugo isključenje. Na prvom je isključenje za Sapnu, a na drugom isključenju je isključenje za Tuzlu. I odavde od ovog kružnog toka po znaku još 27 km. Evo ovdje gorivo čak 2,89, znači za nekih 10 feninga, to je otprilike još 6 dinara dole je niža cena. I evo ljudi, evo nas u Tuzli, jako lepo izgleda. Sad ne mogu nešto specijalno da vam snimim, jer prvi put sam i ja ovdje, pa onda dok ispratim znakove, dok ispratim semafore, pa onda jednim krajičkom oka bacim pogled na navigaciju, ali zaista lepo. Sad ovdje imate ovaj kružni tok. Sad na njemu idemo na, ako ja ovo dobro razumem, peti izlaz. Evo ovdje je 1, 2, 3, 4, a mi idemo na 5. izlaz. Znači idemo ovdje, ona nas vodi na parking. Odlično. Evo ovdje motori su parkirani, tako da ćemo i mi stati ovdje. I dragi ljudi, stigli smo u sam centar Tuzle na Trg Slobode, najveći trg u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ono što ovaj trg čini posebnim jeste njegova prelepa barokna fontana u obliku jedne velike arheološke posude. Ona je ovdje postavljena kao simbol jer je na ovom mjestu pronađeno najstarije sojeničko naselje u Europi, gdje su ljudi još u neolitu
mlađem kamenom dobu crpeli i prerađivali so. Trg je okružen prelepim istorijskim zgradama iz austro-ugarskog perioda, ali ako dobro pogledate, primijetit ćete da su neke zgrade malo nakrivljene. To je zato što je Tuzla decenijama imala problem sa sleganjem tla zbog dugogodišnjeg crpljenja slane vode ispod samog grada. Danas je to zaustavljeno, a ovaj trg je postao glavno mjesto za kafu, okupljanje i odmor nakon dobre vožnje. Tako da i mi ćemo sada otići da popijemo neku kaficu, da napravimo kratak predah, pa nastavljamo dalje prema Slanim jezerima. Evo, dragi ljudi, da najlakše stignete do Panonike Slanih jezera jeste da gore sa trga, znači od one fontane, samo idete levo i vidjet ćete ima ovaj most i preko ovog mosta se pređe i evo ovdje desno su ta Slana jezera. I evo ljudi, konačno našli smo kapiju gdje je ulaz za Panonska jezera. Evo, danas i sve do 1. juna ulaz je slobodan. I evo ljudi, stigli smo u kompleks Panonskih jezera ovdje u Tuzli. Osjećaj je stvarno nevjerovatan, u vazduhu bukvalno miriše na more usred Bosne. Ono što je najluđe kod ovog mjesta jeste njegova istorija. Prije više od 1.000.000 godina ovdje se nalazilo staro Panonsko more. Kada se ono povuklo duboko u zemlji su ostali ogromni rezervoari slane vode. Ljudi su te izvore iskoristili, napravili ova 3 prelepa veštačka jezera i slane vodopade i stvorili jedinstvenu ekološku oazu u Europi. Voda je ovdje potpuno prirodna, slana i lekovita. Pošto smo uhvatili period pre zvanične letnje sezone, nema gužve, ali ipak ima kupača.
koji koriste današnji prelepi dan sa temperaturom od oko 26 stepeni. Tako da uživajte još malo u ovim prelepim kadrovima. I evo, nalazimo se na jedinstvenom vrelu slane vode u Tuzli, koje je bukvalno oživjelo duh davno nastalog Panonskog mora. Duboko ispod ovog mesta kriju se masivne naslage kamene soli i rezervoari prastare slane vode. Vekovima su ljudi ovdje crpeli so, a danas se upravo sa ovih izvora, sa dubine od preko 300 metara, pumpa lekovita slana voda koja puni ceo kompleks Panonskih jezera. Ovo vrelo je žila kucavica cijele turističke priče u Tuzli i razlog zašto ovaj grad usred Bosne miriše na pravi primorski centar. I dragi ljudi, to bi bilo to što se tiče našeg obilaska jedinstvenih slanih jezera u Tuzli i prelepog Trga Slobode, kao što vidite iza mene. Vožnja do ovdje je vredela svakog kilometra, a ovaj primorski miris usred Bosne morate ipak doživjeti sami. Mi sada idemo da probamo čuvene tuzlanske ćevape i napunimo baterije, ali naše bosanske avanture, to jest naša današnja bosanska avantura se ovdje ne završava. Ako vam se dopao ovaj prvi deo putopisa, obavezno ostavite like, kliknite na subscribe i da ne propustite nastavak. Jer čim završimo sa ručkom, sedamo na motor i vodim vas na jedno od najvećih jezera u Bosni, kao i na skriveni tirkizni biser ovog kraja. Eto, to je to, šta da vam kažem. Zapratite vašu omiljenu Moto Reviju i vidimo se u sljedećoj epizodi, a do tada čiste krivine i pozdrav!